الإحسان موصوفا لا والكسل ولا والبيع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، أوصيكم بتقوى الإله جل في علاه كما أمركم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتقوى الله من أعظم أسباب حسن الخاتمة والموت على الإسلام. والتقوى هي علم القلب بقرب الرب. واعلموا يرحمكم الله أن الشارع قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله لنا بفضله ومنه، فأي امرئ مات بإهداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة. يتي الله سبحانه وتعالى taguɗo en o woodini en o suɓi diina islam o waɗi kaɗo diina meɗen. ɓe yettamo kanko allah subhanahu wa ta'ala tawɗo o seerali ko moƴƴere woni ko andira ko teddingol e moƴƴagol e jiyaɓe makko ɓe woni ko sifora. ɗo seedo ala reweteɗo e goonga si wona kanko allahu subhanahu wa ta'ala, ko o gooto e ɗi fuu. ɗo seedo oɗo mo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko, mo o suɓi o nuli e meɗen yo ɓanginan e laawol ngol reweten hisen, yo hollu en laawol ngol tawata ngol si neɗɗo rewi e maggol o hisata. toromo kanko allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe hadal ngal daro. ɓaawo ɗum, jiyaɓe allah, ɗo wasiyo on hulgol allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo towɗo on, ko waɗi ko hulata nafa ko oɗo: huyo allah subhanahu wa ta'ala wano o yamiriri noon ka o noddi ɗon gomɗinɓe ɓen o yamiri ɓe hulgol allah subhanahu wa ta'ala. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ko onon yo gomɗinɓe hule allah no allah hana hulirede noon. hule allah hattirde e hulgol wata gooto e moɗon kala eto mayde juhamo tawa o wonda islam, wata mayde ar goɗɗo e moɗon tawa himo jokkuno goɗɗum goo tawa o maaya e ɗum harana o julɗo. kulol allah subhanahu wa ta'ala no jeeya e sabbuji ɓurɗi mawnude ɗin e ko allah subhanahu wa ta'ala waɗi kon fiyo neɗɗo heɓo ko wiyete kon battane moƴƴe, yo allah hokku en ɗum. kulol allah subhanahu wa ta'ala ko andugol ɓernde neɗɗo on ɓattagol allah e makko, jaɓa fellita hooloɗa, a wowlata konngol ngol o nanali kanko allah subhanahu wa ta'ala, a huwata kuuɗe ɗe o sutaaki, a wonta e alhaali tawa ko si ɗum feƴƴi o yeetoye an a wonno e alhaali ɗo. kala no wonirɗa woni jemma woni ñalorma
kanko subhanahu wa ta'ala himo sutima himo nandema haray Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on o waɗani en piiji ɗi tawata ɗiɗo ko mandeji ɓanguɗi feeñuɗi ɗi tawata no dallinore e moƴƴugol battane wonande neɗɗo on o waɗi ɗum kanko subhanahu wa ta'ala e ɓural makko e dokkal makko ɗiɗo alamandeji kala neɗɗo mo tawata mayde tawdimo e gongal e majji haray tama ono sembi e jungo makko wondema haɓe malore Allah nde yawmal qiyama e zamanu mo wuruɗen on e yaasi mo wonɗen on haray goto kala no haani hulde maapano hoore muɗum sabu seytane mo jogii doole o ronkaali yaltinde naatuɗo on ka aljanna wona yiltugol fokkito o ronkata so heɓi doole e ñeeñal e ƴoyre kanko iblis ko o yahira ka nder aljanna o jokka toon baaba meɗen adama o sownsinamo haa o yaltinamo ka aljanna o ronkata ƴoyre e feere ko o sakkoroma an fokkito naatode ha yiltoɗa ko ɗum waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la ta'jabu li amali amilin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu wata on haawo golle wonɗo e gollude haa yi on ko honto o wattini innamal a'malu bil khawatim golleji ɗin ko timmode nden si a juuli a hoori a zakki a hajji a waɗi tugaali islamu ɗen kono yonata ko ma neɗɗo on o reeno ma o eto kadi o reena konko o golli ɗon si a reenaali hoore ma reenuɗa ko golluɗa kon hiɗa golla ronka dabbunde moƴƴere goɗɗo no rema o reena o weele dabbunde fi honɗum si battane ɗen moƴƴaali haray hunde moƴƴaali waɗi neɗɗo fof neɗɗo no haani torade Allah subhanahu wa ta'ala wona e maapunde makko nden e andeji makko ɗin ko honɗum woni ko o timmata e hoore muɗum zamanu mo wuruɗen e mum on nde tawno gandal ngal no fanɗi reenare nden no fanɗi seytane no mari doole e makko ha feƴƴiti ko ɗum waɗi boneji ɗin no ɗuuɗi kono boneji ɗin fof ko ɓuri hulɓinade ko bone iwruɗo ka moƴƴere nden iwrata ɗon bone iwruɗo ka bone iwrata hulɓinaki o bone iwruɗo ka moƴƴere iwata si en nani zina no waɗi ka barji to ma beere no yalti so balagi hawnayi en kono ko seeɗa kono sen nani zina no waɗi ka juulirde ma goɗɗo no yari beere ka juulirde hare no hulɓini idan ɗiɗo boneji iwrayɗi ka moƴƴere nden iwrata toon hiɗi hulɓini sabu ɗi bonnayi ɗum waɗi sha'iru goto wi fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku ko bone mawɗo si yahi ha gando oñike
ko ɓuri bonde on bone ɗon ko mo anda si wakkili rewgol Allah o wi ɓeeɗo ɗiɗo ko ɓe jarrabuye molanaɗo e tagore nden gando si o ñike wone probléme molanaɗo ɓe wi ida zalla alimun zalla bi zallatihi alamun si gando falji tagore mawde falje sabu faljere makko nden sabu buyi andata diina kan faljata kono joni diina no falja diina kan ka faljata kanka kono noon neɗɗo diina kan kañum no falja bi maana diina kay yamirta faljere ka noddata e faljere ka welatake faljere kono bani adama on o mara timmal himo falja ella on ko si o yiltatako kullu ibnu adama khata'un wa khayrul khata'ina at-tawwabun ɓiɗɗo adama fof fal jeyi ko moƴƴi noon e fal joɓɓen ko yurtotoɓe Allah ɓen annabi yusuf alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala nde okkimo gandal okkimo laamu okkimo jawdi o okkimo jaaho yusuf nda tawi ɗiɗo fof no timmi e junngo makko tawi ko honɗum o maapori est ce que o maaye ko julɗo sabu so ɗi moɓodiri kara han neɗɗo mayata ko julɗo o fewti rabbu samawati wal ardi on o wulli e makko o irriti nemaji ɗi Allah waɗi hoore makko ɗin o manti Allah subhanahu wa ta'ala o wi rabbi qad ataytani min al mulk wa allamtani min ta'wil al ahadith fatira as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah a okkilan laamu a okkilan gandal firgol koyɗi ko an tagi ngu kammu tagi ndi leydi hunde ala ko Allah mantirte hewti waggol ndi leydi kammu sabu sen daari qur'an en taway Allah subhanahu wa ta'ala manta hoore makko ton fof ko ɓuri mantirde hoore makko ko taggol leydi kammu sabu leydi kammu ko woni e mum kon no ɗuuɗi hattata kono ko wonande hakkil taskotoki wonande jongite yi'oje idan o irriti nemaji Allah ɗiɗi ɓurɗi mawde jungo makko ɗin okkede laamu e andinede fero koyɗi o mantiri Allah subhanahu wa ta'ala tagugol leydi e kammu o irriti jeeyal Allah ngal e hoore makko o tori Allah yo Allah warmo hara ko julɗo tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin waran hara komi julɗo wattidami e moƴƴuɓe ɓen o ko annabajo ni goy ko ɓiɗɗo annabajo kadi ko tanirawo annabajo ko tantirawo annabajo Ibrahim heɓi Ishaqa heɓi Yaqub heɓi Yusuf annabaɓe nayo jokkodirɓe suudu wotuɗo kono ndaren himo jogii souci himo jogii ande est ce que o maye ko julɗo idan neɗɗo hana hodditorde golle muɗum ɗen ñande fof haawiɗa golle ma moƴƴe ɗen iblisa ko haɗo jokkay ma iblis himo andi kanko ko sabbi ko mayde tawa ma e hoore mum ko si tawa ƴedde ko marɗa ko fof okkitira o walle ma bonnira ɗum konngol bajjol wajitugol so okki ko marɗa ko fof a wajiti a bonni fof himo wawi accude ara daroɗa ka juulide ɗo juulugol daroɗa ko wiɗa allahu akbar wallina fatiha to wallina qur'ana to janga muskilaji ma ɗin ka marché tawa ko ɗum woni jangguete gandi julde maɗa sen daari hande capanɗe jeenayi nder temedere julɓe ɓen ko probléme ji mun ɗin andeji mun ɗin souci ji mun ɗin ko ɗum woni juulide wona qur'ana ka wi allahu akbar ko ɗum ɗon seytane aɗa werta yeeso maɗa ko ɗum wonɗa jangude ha yaha ruku janga ɗum ɓantoɗa ruku janga ɗum yalta e julde ma nden hara a jantaki Allah
ko ɗaɓɓi kon heeɓi ko arɗa ka joodi ko nafaali fus an emo arale on ɓurda par ce que aari kono na Allah wonɗa rewde hakkille make na e Allah woni idan wata goto waɗa e hakkille mum no woodi ɓurɗo seytane tawa o fowlaymo sinamo Allah dandi wata kadi a piyu gabi tanji sikka an a daɗi wo ñande waaliɗa fure nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki goɗɗo e mo on no golla golle neɗɗo aljanna haa hara heddaaki hakkunde makko e aljanna o tina togonal deftere nden tawana ɗo windano toon ko windi tan ko neɗɗo yiite o yilto o golla ko windino ko deftere kon o maaya o naata yiite goɗɗo e mon no golla golle yimɓe yiite haa hara heddaaki hakkunde makko yiite ngal tina togonal tawa ko windi ka deftere makko koddori e ko neɗɗo aljanna o yilto o golla ko windi ka deftere makko kon o golla golle neɗɗo aljanna o mata no mayanata aljanna sen daari ɗum e fewndo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yimɓe buyɓe islam o arno tawi ko kala banteɓe dartiɓe Allah e nelaɗo yaha haa ka sakkitode ɓe jebbilo ɓe ɗofto ɓe yana sahirɓe ono yimɓe moƴƴuɓe woɓɓe goo kadi wona to wonde nelaɗo juula itta sadaka hoora waɗa piji ɗin fof pihum kon ala na wona na yana ɗum bonna dina maɓɓe kamɓe yaade keferago idan neɗɗo on ñande weeti fof ñande weeti wi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah mi torikema ta a oñu ɓerɗe amen ɗen ɓaawa a fewnimi ko waɗi si Allah tabintinali ma wara tabitude rentoɗa kadi sabu subhanahu wa ta'ala o wi wama kana allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun Allah fewnata yimɓe ɓaawonde o majjinta yimɓe ɓaawonde o fewni ɓe haa o holla ɓe ko ɓe rentoto kon si a rentaki sikke ala a mortoto wa min hadihi alama kama yaqul aw kama qala rasulu lislam muhammadin sallllahu alayhi wa sallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna haray ala mande timmugol e moƴƴere ala mande moƴƴugol battane no jeeya e mum ara nun ɗum wano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makirani en ni kala neɗɗo julɗo mo tawi ko sakkiti udditude hunde makko o wowla ko gurdam makko aduna ɗo ko la ilaha illa allah ɓe maaki o naata e aljanna kala neɗɗo julɗo mo tawi sakkitode konngol makko ko aduna ɗo ko malaika ɓen sakkiti windandemo ko deftere makko golle ko konngol la ilaha illallah ɓe maaki o naata e aljanna idan no jeeya e alamande moƴƴugol battane wiigol neɗɗo on la ilaha illallah o maaya e batte ngol ɗo konngol hawnaaki ko waɗi konnguɗi wowlaaɗi ɗin fof konnguɗi wowleteeɗi ɗin fof alaa konngol ngol hunnduko uddita wowla ɓurngol moƴƴude la ilaha illallah nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki khayru ma qultu ana wannabiyuna min ba'di min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu ala kulli shay'in qadir ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude ko min muhammad mi wowli e annabaɓe attiɓe lam en ko wowli kum fuu ko wigol la ilaha illallah ala konngol moƴƴol koko bañi adama wolto ɓe ngol ɗo konngol ko ɗum waɗi annabi moussa alayhi salam nde o ɗaɓɓirno allah yo allah jonnumo gunɗo ko tawata o rewiray allah kanko tun hakkude makko e allah tawa goɗɗo goo mo wona moussa heɓaali ɗum annda ɗum rabbu samawati wal ardi o wimo moussa yo wi'u la ilaha illallah moussa wi allah yimɓe ɓe hono wolde ɗum ɗo bi mana tawi himo faala ko ɓuri ɗum naafi himo yawi la ilaha illallah naafi o annda maana la ilaha illallah no tiiɗi kono himo faala e junngo allah gunndo ɓurɗo ɗum ɗon
Allah no andi alaka makko ɓuri ɗum ɗon o wi mo wi'u la ilaha illallah kono tawi ɗum ɗo wawata yondinde Moussa o wowla ko fof woni e wolde kon e hin ko annabajo yewtudo e Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗani mo misal fiyo o faama ko waɗi sa wolani neɗɗo hunde nde o ala yeeso makko o faamali ko ma waɗana misal ko yeeso makko fiyo o faama subhanahu wa ta'ala wi si kammol ɗin jeɗɗi e ko woni e majji konko wona Allah leyɗen jeɗɗi e ko woni e majji konko wona Allah si ɗiɗo fof moɓidirama tumbama e beɗo balance moƴƴere ko heɓoto kon e konngol la ilaha illallah waɗama e goya beɗo balance Allah subhanahu wa ta'ala wi moƴƴere la ilaha illallah on peese kammol ɗi jeɗɗi e leyɗe jeɗɗi ko woni e majji kon ɓay o haalani ɗum ɗo Moussa tawi hannde kadi ɓuri ɗum ala so wino tum Moussa ɓuri ɗum ala yonatano mo kono waɗani mo misal ngal o faamira wonde ɓuri ɗum ala ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ngol ɗo konngol so tawi neɗɗo sakkitike wolgol e gurna makko ɗum ko ala mande o heeɓi battane moƴƴe yo Allah hokken ɗum ثانية الموت برشح الجبين لحديث بريدة بن حسيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين no jeeya e alamande moƴƴugol battane neɗɗo on fewnu nde o maaya caawa yalta ka tiinde makko lakkere yalta ka tiinde makko harana lakkere golle bi mana caawa yalta ka tiinde makko sabu oɗo hadis Buraydata bne Husayb sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goohimo e leydi no wiye Khurasan o yahi ndaarugol siɗɗo makko nawnuɗo tawi on no mayde o jooɗi moggo makko o yii lakkere no yalti e tiinde makko nden o filli oɗo hadis mo naniro nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka o wi o nanino nelaaɗo no maaka sallllahu alayhi wa sallam wondema neɗɗo gomɗinɗo ndeno maaya lakkere yalte ka tiinde makko yani no jeeya alamande ko hollata o neɗɗo gomɗinɗo ɗo ko heɓi battane moƴƴe yaltugol o caawa ɗo ka tiinde makko lerde moyata الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر قال العلامة الألباني فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح نجياء على ما ديجي مؤجل بطني نلا أماك صلى الله عليه وسلم تبي نتو ماي جم جمعة يعني جم نويت دي جمعة ما اندر نيال الجمعة قال دونك على ما دي مؤجل بطني نتو jemma juma ko gilandama ka nange nge muti alkamisa fotoro juula ɗon ha weta bimbi ko jemma juma ñallal juma ngal ko ngal ñallal ngal wonɗen ɗo ha nange muta ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala neɗɗo julɗo mono maaya jemma juma ma ñallal juma si wona Allah dandaymo lette kabur si wona Allah dandaymo lette kabur si tawi neɗɗo daɗi lette kabru kon ɗum heddi seydna Ousmane radiallahu anhu o arali ha hande e hoore kabru si wona o wullay ha waare makko nder lokko ha ñande goo ɓe landimo Ousmane a yi ay piiji buy a wullata kono sa hewti kabru a wulle ko fi hunde waɗi ɗum Ousmane radiallahu anhu o wi o nani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka alqabru awalu manazili l akhira
faman naja minhu fama ba'dahu aysar. O wi o nani nelaɗo no maaka ɗabru on ko ɗo woni tipporgal laakal aranal ngal. Siɗo newike ko woni ɓaawa kon ɓuri newade, siɗo satti ɗo boni ko woni yeeso kon ɓuri bonde. Bimana ko ɗo fuɗɗorte sa heɓi ɗo bone ɗum fanɗi o ko yeeso suti, sa heɓi ɗo kadi moƴƴere ko nde janɗi o ko yeeso suti. Idan si on tigi daɗi ɗo ko ala ma nde o daɗa yeeso. ɗum waɗi nela sallllahu alih wa sallama ɓe raɓɓinini konngol ngol ɓe maaki ala julɗo mono maya jemma juma ma ñalorma juma sina Allah dandemo le takabul. الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال. قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى هلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويصفأ في 70 إنسانا من أقاربه. no jeeya e battane moƴƴe nde ɗo hunde ñakkinande nde inde mum bonna ha julɗo fof ñobbi juuɗe pottitinde. maygol fi Allah, maygol fi Allah haraka ka cippiro ngo waɗi toon ka julɗo on e kefeero on fotti ɗon. julɗo on no wi'a a acca islamu o wona ka hoore leydi ɗo, kefeero na o we. idan o julɗo dartaniɗo diina kan ɗon ha o wara ɗon o ɗo wiyete ashahid fi sahati lqital. nelaɗo maak sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo mo kefeero waɗi ka teren ka wona heɓede toon fiya gonga on tabitu ɓe maaki on no mari piiji 6 ara nun ɗum tawo o windante wonde kala ko waɗi e gurda makko ɗa yaafama gilandema sintire ƴiiƴan attine yalde nde ɓandu makko, sintire ƴiiƴan attine yalde ɓandu makko ndum ko ɗo o windante kala ko o wanno e gurda makko yaafama. ɗimmum ɗum o holle ɗon honto woni werde makko nden ka aljanna. tammum ɗum o siñane ɗon lette qabru hawrata e makko. nayaɓum ɗum o dande hulgol ñande tagaro nde fof ɗeñƴoyto fazaul akbar wuttano wuttetendu ndun tawa hay paykoy koye furɗay nde ñande kanko hare o hula hay pus. jowa ɓum ɗum o cuɗire cuɗare iman o resine e hurul ayn embere ko Allah muuyi kon o okke 90 ka musidɓe makko ɓe o jeejanta yo naatu aljanna. ɓe tawata sinano jeejaneɗe ɓe natano aljanna. mi mana o tefinte e yimɓe 90 siɓɓe makko ɓen ɗon o tefaneɓe on sabu ɓe naata aljanna. الخامسة الموت بالطاعون. قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم رواه البخاري. jowi e ala mandeji ɗin ko maygol e nde nawnare wiyetende choléra. si choléra yani e leydi e hadisi goɗɗo ko nelaɗo maaki, si choléra waɗi e leydi kala julɗo jooɗiɗo ɗon o dogali o yalti o gomɗini wonde sina ko Allah muuyi kon heɓatama o hejebbili ɗon. si tawi ɗum woni sabu makko ka leydi makko ɗon haray himo mari joddi ko yanɗo sahidi mari bi mana huwa sahid. mayɗo e nawnale choléra ko yanɗo sahid bi mana himo mari joddi ko yanɗo sahidi mari. nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam oɗo choléra ko sahid wonande kala neɗɗo julɗo, wonande kala neɗɗo julɗo, na wona julɗo de, ko neɗɗo wonɗo julɗo on. so tawi ɗum woni sabu makko haray o heɓi ko wiyete kon shahada, o yoɓoyte joddi ko neɗɗo yanɗo sahid yoɓete kon. 7
jeego on almawtu bi da'il batn, neɗɗo mo muusu reedu woni sabu muɗum. nelaaɗo maake sallllahu alayhi wa sallam man mata bi da'il batni fa huwa shahid, mo maayi tawa ko muusu reedu woni sabu makko, neɗɗo julɗo maayi tawa ko muusu reedu woni sabu makko, ɓe maaki on kadi ko yanɗo shahid noon, bimana o yoɓete joddi neɗɗo yanɗo shahid. assabi'a wa thamina almawtu bilgarq walhadm, maygol e yoolande ma e yirbere, neɗɗo yoolo o lutta toon, neɗɗo sorale gimbal ngal yana e hoore makko o maaya nder toon. ɗiɗo ɗiɗi ko jeyaɗi e alamande husnul khatima, na wonde wo hiɗi aña hiɗi inñina, ko ɗum waɗi ko sikketen goo ko moƴƴere hara na moƴƴere, ko sikketen goo ko bone hara ko moƴƴere. idan nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki assuhada'u khamsatun almat'un walmabtun walghariqu wa sahibu lhadmi wa shahid fi sabilillah. e hadis ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamɓe sahidi ɓen ko njowo, ɓe maaki mayɗo e choléra, mayɗo e muusu reedu, mayɗo e yoolagol, mayɗo e ley yirbere, e waraɗo ka teere ngere ka jihad ndi wona waɗede toon, ɓe maaki ɓeeɗo fof ko yamɓe sahidi. attasi'a mawtul mar'a fi nifasiha, jeenayi on sonnaajo luttuɗo e jibingol. sonnaajo julɗo lutti e jibingol ɗum ko sahada. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi woni sonnaajo lutti e jibingol makko ngol, o wuddu ko jogiti boobo on ɗon, ɗum o daasiratamo haka aljanna. shahada wonande sonnaajo julɗo luttuɗo e muɗum. idan ɗiɗo fof ko alamandeji, yani ko piiji ɗi Allah waɗi wonande ɗeɗo mofte, si tawi goɗɗo maayi e gonngel e ɗi, haray o heɓi battane moƴƴe. nden toro Allah subhanahu wa ta'ala yo okku en kisi adna e laakara, o okka en battane moƴƴe. aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المؤمنون، ومن هذه العلامات الموت بالهرب، ومنها الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تؤته ماله. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. yetti Allah subhanahu wa ta'ala handuɗo yettede waɗɗo ko yettirte. ɗen seedo gotan ka ko makko ngun toromo e juule nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygude maɓɓe nden e sahaba maɓɓe hisnaɓe. yiyaɓe Allah haray no jeeya e ɗi alamandeji moƴƴugol battane, maygol e cumu. neɗɗo o imma suudu ndun suma e hoore makko o lutta ton, ma oto on suma e hoore makko o lutta ton, ma o yana e yiite kala no o yaniri hara na e teware makko o lutta e muɗum, si tawi ko gonɗinɗo ko alamande moƴƴugol battane. ɗum inñinirtake goɗɗo sikki awa ko kataɗo, ma ko neɗɗo mo moƴƴat. yiite ngen ɗo e ngeya to wona gotum. idan goɗɗo no suma ɗo hara tuman ɗan
wana cumal lette mayde e tumu ko shahada ko min alamati husnil khatima no jeeya e muɗum maygol neɗɗo on e hiwgol jawdi makko ndin. Abu Hurayra radiyallahu anhu o wi gorko arno ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaaɗo yeetelan si goɗɗo ari o tawilan o faalama jattude jawdi andin ko honno mi waɗata? Nelaaɗo maakita jonnumo jawdi ma ndi few har ƴetta ta waɗi few. O wi nelaaɗo yeetelan non joni si o haɓilan ɓay mi jaɓanimo joni de ko ɗum hikkata ɗon. Nelaaɗo maaki an kadi haɓamo, so tappima tappumo, so dartike darto. O wi nelaaɗo yeetelan si o warilan noon nelaaɗo maaki haray ko yanɗo sahidi. O wi yeetelan si komin warimo nelaaɗo maaki haray ka yiite o yaata. Idan ɗum ɗo no holli julɗo on himo haani reenude jawdi ndin ko waɗi hindi jeeya e qiwamul hayat, tugaale ngurdan ɗan hindi jeeya e muɗum, na hunde wattende sama kala e muɗum sina wonande neɗɗo mo ala hakkil. Ko hunde hanande hiweede ko waɗi sinde wooda ngurdanɗa yeeɓoto bal hiɗa wawide hay dina kanka yeeɓoto. So yi enen ɗo fof iɗen tummodiɗo ɗen juulude ko jawle ɗen sinna ɗum wiyata no wakki kimpa mum no wotata e ka ladde hawnaki on ti wona yiyata juma tuldata marché. Ko waɗi si on ti woni ka ladde nanata haala hunde sina colli e kulle karam hita kulol Allah. Si neɗɗo o weddike tun kanko tun seytane weddoraymo. Innama yaakulu zi'b min al-ghanami al-qasiya. Bono ko ñamata e dammi ɗin ko weddi kol yalti ka wuro kol. Neɗɗo wonɗo sera toujours himo sera o hewata heɓde peewal. Idan ko mooɓata le yimɓe ɓen ko hon ɗum kala men madi jaaba wongol. Haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓangini hiwgol ma jawdi ma ndin ko waajibi e hoore maɗa. Ko ya hiw si a hisale mum kadi na perdi hara ɗa margeɓal janal. Si aranɗo on kadi maayi e mum ko kanko perdi wona an. Idan no jeeya e alamande husnul khatima neɗɗo o wareede e hiwgol jawdi makko ndin ɗum ko alamande husnul khatima. No jeeya e muɗum almawtu fi ddifai an iddini wannafs li hadis man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid. No jeeya e muɗum maygol e hiwgol diina mum kan ma hiwgol wonki mum kin ma hiwgol ɓeygude muɗum nden. Sabu oɗo ma ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mo warama e hiwgol wonki makko kin ko yanɗo sahid. Mo warama e hiwgol diina makko kan ko yanɗo sahid. Mo warama e hiwgol ɓeygude muɗum nden ko o yanɗo sahid. Wa minha ayuha almu'minun almawt ala amalin salihin. Qala sallallahu alayhi wa sallam man qala la ilaha illa Allah ibtigha'a wajhillah ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة رواه أبو داود والترمذي. نجيا علامات حسن الخاتمة may gol e batte golle moƴƴe wo golle moƴƴe. Kala golle moƴƴe ɗe neɗɗo golli o maayi batte majje ɗum ko alamande moƴƴugol battane. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mo wi'i la ilaha illallah o timminiranama ɗum ɗon tawa ko o wi'i la ilaha illallah on ko fii heɓugol moƴƴere ka Allah.
ko waɗa woodi la ilaha illallah uji goɗɗi goo hara wona konngol woni hitta kono nongol woodira ɗon hitta no woodi si tawi ko wiiɗangol konngol ko rewirgol Allah ko fi mawningol ɗamari baraji kono si tawi ko haawagol haray ɗum ɗon ko goɗɗum goo idan yo taw hara ko woliɗangol ko fi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe maaki mo hoori ñallal fi Allah o maayi battane kankorka makko ɗon imma e nder ñallal ngal ma ɓaawo nde o humti ɓe maaki haray o naata aljanna mo itti sadaka o maayi batte muɗum o naata aljanna wa halumma jarra golleji moƴƴi heddi ɗin fof kala golle moƴƴe yamiraaɗe ɗe neɗɗo waɗi o maayi e batte muɗum haray o heɓi husnul khatima idan haray neɗɗo julɗo no haani etade o ñiiɓa e hoore moƴƴere nden ko waɗi o maayugol neɗɗo wonaa ko eɓɓante a waawata anndude ko honde mayta a waawata anndude ko honde tuma ko honno a waawata anndude idan ko honɗum wowɗa wadde an ko etagol ñiiɓa e golle moƴƴe ɗen etagol toro Allah subhanahu wa ta'ala fiya a heɓu ko ɗo subhanahu wa ta'ala wi inna alladina qalu rabbuna allah summa istaqamu la khawfun alayhim wala hum yahzanun sa a wi'i Allah woni joomima bi ma'ana a rewi Allah tun a ñiiɓi kadi e hoore mum labudda bil istiqama inna alladina qalu rabbuna allah summa istaqamu wiiɓe ɓen joomi amen ko Allah bi ma'ana min rewata si wona Allah summa istaqamu ɓe ñiiɓi non ɗon kadi istiqama bi ma'ana ko wona yahi ka moƴƴere yaha ka bone sa iwi ka moƴƴere yahi ka bone hara waɗa istiqama hara timmali ko ya eto ñiiɓa ka nder hoggo moƴƴere wona nder ton si a waɗi ɗum madama a wotindini Allah a ñiɓɓi hawre pewal ngal tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun kala neɗɗo jaɓɓuɗo rewi Allah tun o jaɓi o ñiiɓi kadi e hoore dewal ngal o waɗali hannde acca janngo ndehi mo maaya Allah subhanahu wa ta'ala imminay malaika ɓeno ara weltinomo ɗon taw ɗo yewri ka aduna ɗo tatanazzalu alayhimul malaika tippoto e hoore neɗɗo ɓe innoma honɗum alla takhafu wala tahzanu wata a hulu wata a suno sabu fokkito ɗo lakaran jogi ɗiɗo ɗiɗi ɗa fokkiti ka anda sikke ala e huli ka hiɗa yangi duuɓi moɓe acceɗo a naɓorta pelleɗɗa suno ni ka idan ngoɗo suno fi ko wonɗa accude ga e ngol kurol ka wonɗa yaade ka anda toon ɓe innama walle ɗin ɗo ɗiɗi tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wata a hulu ka wonɗa a yahude toon amara toon probléme he fus wata a suno fi ko accuɗa ga kon sabuɗa mari ɓuri ɗum toon ko sunotoɗa fi ko accuɗa ko so tawi ɓuri ɗum ala yeeso ka si tawi ko marɗa haysi ko cuurum bajju marɗa ka aljanna kunno ɓuranma aduna e ko woni muɗum kon fof samuna ɗon a natata ɗo nawna a natata ɗo maaya a natata ɗo weeleɗa a holata nangue tampintama nguleni tampi fus ala ko lorre ma ɗon sonko ala sa ɓuttuma faalaɗa on tigi hoɗo ngo wonɗa yangade fi mum fiyo ɓerama deeƴu a heeɓi ngo wosko toon Allah hokken ɗum rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين